Ajoli kanen Lok Angeya Ma Ocwiny Wan Luo Tv tumchabet man anya Pat Robert Larubi. Mon mati kumalami Uganda tie kaleko gamente mikati matek kaneno kit makiromo gwako kwede twer mamegi tutwale chingcho matie katoro twero gi kilutina nyira. Gen wanyani karni tim ger tika dago matek kutwal menuni cho goyo mon kubene chiek mo makaro kwed mi mako gi petie mati ati oweko gen gitie kabaka yinyukwo kunno gineno chalo pikitika par pe twer mamegi. Wanen matuti report man ma aki bod la choj pa Wan Luo TV man Jonisani Ochakachon. Mon kokni polgi kitika pietogi ki onogi ki alany malit tutwal ikin pachi makono aki bocho ento chiek mo ki ken pere matika keme ikum lutim bal meno. Pamela Angwech, director mi gwed ji wajuni mono miergu ile malo logme ilu twerogi chiman miergu ngeni uberu tich pangara chela chel metimu meno. Uganda yela cho menyo sani mon maduong ento imposition ni tini ngom do ngoma me do zato wale man lupe ki cohabiting pian lo ene ili romo nyalo kare lo tia pa ento you are not a wife, you are a friend and you are being cohabiting for the rest of your life. Kitungchel megorozalba oywa ikarame mi ufonye wajoni mona yitika denu chan malit ilok me lara ngom ya choli chi umiero ki yabwang me konyo mon ki anyira wek gunong afuda mo lara ngom ki ruang mai ta de me amam me api me kiem family wa chela chela lara ki ego kombe de family chela chela no wo ngena nyo be kenyo anyia kono do kombe ni e kwana mena na kinyomo ne pole we pa kinyomo da tipe me ko monde en wen nyanya na tika nywa tika bezangi ite cheme yo gana wa ite kwa wa ne lumelo ne yo ni ko beri ngam gana wo gi kilo te an ni ato melu wa ye o melu wa tika ni wow. Karibet kumenu Proscovia Adong won kompa peacemaker ipadibe town council ila mo district wajuni dulpa mon matigi meriutal tie kanyako nyige ikin pachi mano wero mon mokene tika bero kikuch ipachigi gima wati mo mabe bebe chalo peacemaker ping bo jumado jumkenti mese singem ditloi eno nene impe twelve ka insia olo ka ta kunyo okay lakini ina nene pe 12 eno ka 12 sima na neta 4 ke o minwa o we akumbi chawani watiki tama duo matipato achievement me asie achievement na me wani wanoni mon para romo rinta Kidmeno bene Godrin onen la do od me padibe town council o lego lutela me mako dogo korigi me kelu kuch ikin pachi wek luak okwo ma opore la bon okoro ada wat ngene GBV ti maraja da ilo bachole wat ba wat konkret ne ma jemene pe yo total chalo lotela wan watiki role mo miera wo betka timane kin role mo miera wo betka timane ene ma chelo mi wo bet at the forefront in the front line la bole amera wachi ko the cultural belief mo ma chon ni la cho ene dong tis the head of the family pol jeme weng mona yo teme I lobo ne dongo kar ma don lobo o yene lobo dongo la kaya so I ka chaka ma ko miono yo chalo wan hotel watera kilwa ni kara dong tij weng gitu ka chiel dago umiero kon la cho umiero kon dago la ngol ko machon ma wero tich dok ngad ma tiu pitwer paluak Beatrice ukot wajuni chiek me lobo Uganda mi utwer bon mon menungu ngom Well, chiek me Uganda 1995 ana pe the constituent assembly one way dologi waji latin nya o litin nyero mu kenne riek loyo litin agobe dok ben ke waji goga dago ben timongo hey ni ben goga dago ti pe ma le no ko ni pe so kombe di en ma ini bir kanye
ke kwa step achiel do medo kinge dogala ni chere beri tam iluodi ni wono yo lobo mon mamme wa aye tie kwene kichimbo tu bien ka dong be kichimu kumbiri ane to Uganda kon covid kon genango cha mo ken mo ngane ka do ngale yima ye pe ni nyala go pe ni ikeme kere bien ki bi pe ni ka ma bo ni yo ko mo ge pe ni en wacho en wa mano ti me re ringa ni mi yo mi abu ya ro mi abu ni ro ma chepe era ye cha ko ni Tute tieme neno kid ma omier kiromo ilu kwede kero pa mege tutwale man mango wok kia lunch melweny pa dwi pa LRA. Pi Wan Luo TV, Johnny Sani uchara chon, Igulu City.